Mwambĩrĩrio-inĩ wa mwaka ũyũ, biacara cia gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi gĩcunjĩ kĩnene harĩ gĩthambirio kĩa ngari hakuhĩ na kĩharo kĩa Nyayo nĩ ciamomorirwo na watho wa igoti, mũmũri ũrĩa wahingũrire fairo ĩngĩ ya ũteti. Ũmũthĩ arĩ mĩhang'o-inĩ ya wĩkĩri wa matawa mwena wa Thika Town, Wamatangi nĩ acoketie ndeto ici riko, rĩu akiuga nĩ kũrĩ na atongoria marĩ gatũ matanyĩte nĩ ekũhingũra mũberethi wa ũhũthĩri mũũru wa mbeca cia kaunti, no akĩrega na hau mathĩna make makĩambĩrĩria. Nyinyi mnaona vile ninakimbizwa huku hivi. Makesi zimejaa kwa koti. Nimekimbizwa mpaka hata risasi nimejaribu kupigwa nikiwa nyumbani. Wamekuja wameharibu mpaka biashara yangu nilianzisha kama nyinyi hapa Jua Kali huko Nairobi. Wakakanyanga na wakabeba kila kitu wakatupa Kibera. Kusudi wanataka kunitishia ati ndio niweze kukaa kwa laini moja kama nimeinama ndio vitu ziende. Kuri tariki 14 Januari gikundi kia maafitha wa borithi na maragita ma Mwamori ni matafanirie mihang'o ino barabara-inĩ ya Douglas wa Kĩihũri, cireni ũrĩa wakuruhania rũhonge rwa reri. Thũcio Wamatangi no acokete agacemania na ũthuthuria wa EACC agĩkuruhanio na ũhũthĩri mũũru wa mbeca cia kaunti, maya mothe akiuga harĩ kĩrĩa marongoreirie. Alafu wakaniambia wanalete mtu mwingine atasimama kiti ya gavana kwa vile mimi nimekaa ngumu. Niwaulize nyinyi wana Jua Kali, mtasimama na Kimani Wamatangi? Tuko pamoja na nyinyi. Mnataka niende kombo ama nisimame kama mwanaume? Nisimame kama mwanaume na niseme mimi siendi kupatiana vitu ya kujaribu kuhonga watu wanipende, ama namna gani jamani? Huyu gavana Wamatangi ni gavana wa speciali, kwa sababu mimi kama MCA ambaye alikuweko kwa hiyo serikali nyingine, I can tell you for free ya kwamba huyu ndiye gavana peke yake mwenye alichaguliwa kama ako na mpango na ako sure about what he wanted to do about this Kiambu. Kwa sababu kwa hiyo miaka yake ambayo tu amefanya kazi miaka 3.5, saa hizi gavana Wamatangi hospitali za level 4 amejenga 6 kama hii hapa Thika. Hau kabere Wamatangi nĩ atongoria harĩ gũceka tabarĩra itiganĩte arĩ hamwe na waki wa barabara ya Kibomatangi ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ gĩtango. Kazi ndio hiyo na roho ndio hiyo.